Mama Monica. It's like get ya che na dream. Me pa cho eden ne ma odo esoma wonso. Me chia etiefu nyina. Ndio. Em say it's like etika aka ne de. Ba na me hwe na nima na onhwe manim na mpese mbisa ne say nemri. Enemre modi ehunu saa keke. Ei dabi star. Odi kakra sika kakra. Ansa no do na aba. Na mama baby nso sika ni ho enso edie na momani je otimi hu ebi mutimu sa ho kire wo ho pa nso omo start no ene emre mu. Saa ni awuken omo busa omo atana be 30 years 20 years kolomashi na nemre mu pa dabi odo kakra sika kakra ansana odie kakra asika ni po de wo wa odie ni de time bia ope unya sa unya na se sika ni ho na meka se kom de obe ye die nso ye de eya hodin dwuma ye de ahodin na ye kom de be ma kom de oba pressure egu ye so kra na hwe se be bobura ayi fense awarifo bi ayi be 2 months kana bia omundi kra da o ende so se pressure egu ni paso eno so de basa na se onu emema bema niska enye odi asemo wo ye den ne kon no se mema agibia se bema se bi ono eye na ayi a on padwuma on de ba bema padwuma tem bi o hwe se sika be fie no sika ni hu an ko tekura nsole ene na mema masumu a anasta get me boa no kra ampa o ti se me ya ni da ho se ni pressure na ba no anhwe ya bada ya na the pressure no so atun chen kakra be sa ye be bom mrewa no kokra eja ye mfie ho no kra edie no mama edie na eboa pa o eboa na ni akoye idie because me hu ni say skasem no ubetumi asolve ya ubetumi asolve. So there is no solution and there is no solution. So Charlie, fuck yourself up, then have a good sleep. Because edie mama, oye den edie mama intimi fra worry. Na sa worry a edie nim all because say ye ho kire ye. Odie ni beba o. Be rabra nkoye se eyi no. De wonni mu nti. Eno ya kwa say ade chi ni school fees na wunya ni e pleple. Asa no kakra bi de wo be. Unim. Oba bi betimi aboso wunya wadwumpo se obedi omo wadi because of ne how be eska bi obedi afi wo ho. Nti by force wo pe wumpo oba mo wadi na anadwo no. Na ofo se onim se sika ni ho a oba mo wadi na ye den. O ma ondi no. Chie kai. O ma ondi no. Ebusiafo Odo Ntaban ejumedie na masugu so amutie ewa Ahenkan 93.3 FM so no ahade yesiesi aware yesiesi dem yesiesi mpaso yesiesi mpnatwe no ema ne timinyini ebeye awade ye boa ema awarefo enyante ase wo won ho ene wontem ema bibia eye kama enu nti ene ede dwumedie ato ne din Odo Ntaban ebaye ene yesi ahomatrofo no 0201944485 0554820910 0554820910 wankasa wutie me no me bisa se edien ne ma odo eso ema wo ana se edien ne ma aware eyede edie be niema sa ne ma aware eyede mama aka ne de stageti aka ne de onso wadwenche ne sen afeden na odofo aya ma wa wani age ho a wodwen ho a wonte ase apese wo ka enkranhye sembi che odofo na mani ho sampa odoni ye pa na wia we bisanyom e di amano na ya bonyom na ma ne de ye kone saa ye de nyom toto ase saa ne ye di asane saa e wodem ho a nti no se wunu odofo nchen abomode a ne tutumirika na memi nda nwumre die edan bia mu aye se because ye mfa nya akwadworo wa ye adwuma fi adwoada akopem memi nda efiada nyina ene kora wo bi ko dwom ene wo bi ko store ene wo bi ko adwuma enwumre die e wo se wutimi release stress yin so aye release then ye be de be release sometimes so bra we hear a better sex edie ba ko bi
na ama wo ho esisi wo so into betimi afre aba 0201944485 0554820910 ene de ye jai bibia amamo atiefo monfre na mo fama adwen kire emradwumadi ba ye wo ho ne sen den emmoa na abeboa wo waware no fi se uti Odo Ntaban no etumpon anaden wo hu mpratwe no ba na wo ne tini ye bia no ye ne sisi a wo se wasesa na se den ena eko ntino ubetimi afre na wo Franchi ani Odo Ntaban na wagime so se meet komedonche Mama Monica ebede na obabi aka che ni kunsa de edie ye aduane no enzema ye kan bi kan ho kakra obu no de atata na che mema ni bi pedie papa mama me pacho benya frɛ for back hello Odo Ntaban me tsu akomedonche sana obeje me so me ya akomedonche me pacho udin any baby a free you see abo the frame is good to do na frame body me pacho wa worry me oba na ti ba me na de ma was saying me na wo ba ko oh na yo aha ye kwa ho me pacho ka bibi kire no mai na nsa na no pacho ye dwumadi e wutaitie ye de tambia aha enti wo hu ne sen den empuntuo na de abre wo mpanatwe ya wo twi mu mpaka me tinde madam na ya wo yire no wotie bi o mpana no wotie bi me kaza kroti o kaza kura wotie woda wo nchen na ujidi se de nti na ma ne ye nsempi na nti ya nsempi ni de ana ebia na na ya yutume dingomo pepe ekakra ana de azesa it's dingomo mekini zaye na wadi atiko nyama nyina eya ma isi akachi kakra masa janga man nyina go sia oye den okase ompese obeye ne ho ade anase woye den ono de opeza nka meye no ade na ni simbia ya okawe chini ya na wa ofan boy dadabi na ne boy nu ono no the way not can I in a boy on me I one wote awo but the way okasa ne chese one ne mpanada da ne njaye ya tisama na say wan hu bibi o evidence me hu bibi sa na hu no bisa no oben oh wa ma menene nkasa my dear me pacho ba yo enti no eden na won wa kanye ma bi a ompe a kirew no mienu no asetena na moten wa kirew nyema ope eni ne a ompe won so wa kire ne a ope ne a ompe wa kirew nyema a ompe na uye ni ompe no wo hwe se wo fendi no obi ba ka bi ya kira aso na wa pa na ne dia ne but ono ne dia ne ko ni se anu ni ka se na me se na me ko ne se na so wo the word bi share ho me person read statement na me mpena me see the ni ka se me mpena na me ko aha na
I didn't know, no, make us say, yeah, at the 2 years group. Na mama onye sure say onye ni ho ade ne ka. Enu na me person ke ni lady no. Ekasa no. Bae. Mr. Kuya. Oh, Akuya papa bi. Mr. Kuya. Me pacho ye mo ajo. Odo Ntaban so ne no wo kasa yi. Hello. Na ho ti say. Me pacho ayi your friend is saying ura ni e ka asem bi. O se opeso okoye ohun ade. No ya se oboabo anyema na no a. Na odi bibia besan kan wiem. Na atiko. Me pacho de na how. O tete o. Anu ntimi ndi uye. Nse abema say nsempi oba nso say nsempi. Mami kasawati na bibi ewo bia counselors wa ha. Na wo ne mo nkasa na se ewo mu ewo say yehia mo kra yebehia mo ne mu akasa. Eden na ekoso. Time ana wo ye no ana na unim say Mr. Kuya odofo for the say do ana unim inte nyet say me awudi start ye no inte no na se wo no pese eye saa te se ne awudi start na wo wani da ho na tembi awu draw attention me pacho what mase kakra tu ye peno adro na attention me pacho wo ye sha se ne nye sei na eti o se me hu se nyema esesa enu nya ebufuo so e wo do kwan so to busa o se den na maya nti hu se enyema nkoyi se first na wato obo ase na wa kire ni mu me pacho what mase inti de pa no house se ya ama ho ade yo no aye we sa na kan sinsen mu no na watoto nyema no uka oye den oye we ne ochina uka no oye we ne ochina Mr. Kuya usu kanu ayewe ne ochina me pacho me ma o number ufun kuta betimi age obecho no otimi di uye die edie ni de eye ni awpe edie ni de eye na hun ke kan wan na aye bisi basa sem se sikasem so kakran so ka hu wewa sikasem de me pacho enu de unse ye starting ye kan ye se sin yes rem e man mu mi nya botrema mema no na pressure abeda o man Ghana so no aka obia se bia kwala o se ye fum kura aka no nti me srew 024 70 58 294 024 70 58 294 wawie inti mesre se enwumre ya ye no mo kasa wi a mo nka nyema mo start ansa kura ansa na mo afre ne mo akasa nti no manyema nsu sesi a why obekuya why so what jare dada mo da ho mo dwenje mo ho no de frɛ yi anti
yeguso ba ni o ye nyina che se odo pa nti me pa cho nso do ni bi why ema odo no so nti why na ye man pai bonso embremu so nimsa yentimi nye bibia keke se amfa nyame amema yentimi ti ema nyame embremu why me say omo afri ahoma ne so enti sister Kuya ene ne ho kanim onyanye wo ho kani de nanso mutibo mu amoye ne awafo ye de na mama na me pese ubisa ne se ono a oba no nso adwuma ben wo ye na wo de wo number atudwa de me gidi se omo befre na nkomo bi ewu bia no woni omo abo na sema ye ken ebini memitumi o se be ma ne po ba no barade ba kwa be ma ne ka se o kan ya madwen ko so kakra ne se o se eye one ex bi o ye sure se o tai one no wo ho mensumi hu ni se bia one ni ho no mbata memma echiri mpuetwa comparison enti se o tai ne kasa na we untumi ye we ma me boy no kra no ye se ya spaghetti why are the pa eya ho kire ya o very say but no matter what comparison dey because say ehwo ne beboa wa anka wa ma then just go back enti wa ba ha ne de atwam na atwam be me bia wo yesa wo be little no yeah enye ono a o sister say pressure na e ba no rather say ama ye ni ana ho ni anto ya no na reka ensema ye be keka no ama pressure na wo be bia but appreciate the person you are living with simple oti sen kura wo paninti na wo ne na me ka say bia me di soaking scra na me te ha na me sra obi yeah obia wo how but just make peace at home if you do asumjo wa we ni jiskani ni ho kra we ni yeah okay yeah no problem but the moment wo be ye na we kura not say we no ye say so nipa no so no na wo ne niti yeah eno de omo be kura ba we ye den kura na e bia ne wo free ho ne ho ne nso aba we ho no so no so na nso bia e bia nke no kura de emwa wo enti menu aba mesrew why nya ne esire nyina nya esika kokko ne wote ho na afa ne saa na monye na monware mom na nyakopon ton supangu mo relationship ne so na nhira ne mra because the mo ye no nyame kura mpe empana twen saa wo ne te saa no wadi wa ma e baba akwa afiri mu apie na mugusu di ne de e ba saa kura edi enu di kura nhada ntini de yie wan we ade ho abufuo kura meka Ebusiafo na mekai mu say streaming live on so ewo Facebook obetumi akọsearch for Ahenkan 93.3 FM na we leave a comment wa share no bi so benefit be mepa mo cha ho matrofo ne 0201944485 0554820910 obetumi afre na so abadwumedi so franchia ne Odo Ntaban na wageme so se me tu akomedo nchen awade na na yesiesie empena twen na na ye hwe se ebenyini na akoya aware enu nti yo ba wo ye be me wo so obi apa adwuma ye se de be ya obi mfa ne ha nkoto ne yonko so se be be ma no so ne maame wo no wonso maame wo wonye da bia na beja wo yi egu be ma so bebe ene sa de ni ho oba yi be ma yi enye this time ne ye nye pad kora na ko bisa be ma e very bad o so wo ba nso upe bibi na wo ye sister get remember get so ebeye den na oba wo ne be mate na wo be no aduane wo no asi wo wonni da bia wo no asi wo wonni oba atimi de ne hu twitwi be ma wo mfi no se nka mema de obi anim se mema pedie na we de oba ikoniku hu a fichiri aduane no be ya fichiri e de ben ne be ma pa se mema pa wo mompudie obeye sa we dey serious da bia aduane mindi edie nso ndi Ojano deep down ojano hun fam akase be pi bia no we hu bibia ompe but a difficult say obey open up
eno ni ye problem no difficult so be open up odro kwan so na ne te nti wa ye bibi a wo mpa sister mfum so be na wo ho pa so be because me manipa dey ba kwa me ya pa ne say manu aduane asi ho pa na wani me ya o ya me ya pa se me bre asa me nu aduane a me de odo ne akoma pa na ano nti so reject me ya mpo se me pese wudi mi na wani mi ampa no kre papa mami bi so o se any deseni kuni na aduane o ade acha no akanese no anapan hwan anapan obehwe so obedi akere be ma na ansa na be ma na kwadwuma ene onye ready say obechi ni kun atna onye ready crash obechi o si onu ni sikewo eyi ni mudos aduane ni mudos na se be ma no nyi chop money be nu mpo no me de be ma kra nyi chop money a ene no wiase na ye wo no ohun obi ahu paapai no first na na my housewives ene we boa nti se be ma no se bibi ni na wo nyi chop money kra oba we na de no like me hu ne se ha adwen se wa ankoka oba bi ama obi ante se me na me chop money na mbo ko kan we nipa na wa kan kra bia ono you chop money your send to your bills but oba condemn me no kre oba condemn me se menye no kre emma ni bi ekasa at efutu a wode be ma wono enti na ye keka kwa ye brobro so ene no ya ma no topic bia ye yi tutututu mu anwan na ye keka ko no enkomodie bebre on the side of emma ya na senye enye adenenye enye ene na ye ka asembi obi ni kun fi baabi na o ma ba kurum ha na o mkotena compound house onye ne ho ade o ma wo sis obi anim se onye ne ho ade o ma ba obi anim se aware form ne omuma aba tinkomodidie mu wo efie ho na no ba no aka kire wo na sisi aye nkomodie ma brono no so obi ahu se bra ne nye ne yire ho ade onu na wunsia ese ahwan na nani mego ase oba no enti sese no so wa meka enka hwan so mu omaba obi anim so oni niku sa we mi ntwa no ene edwuma ya me pam obi wedding ga ne engagement no manti ye ko ho no omma wo 3 be man enye so oni bi like me tina me ko ho ahomache me ne me kwala ne nyina ye ko ho ahomache but o hwe sane na no maneti a na enye se skani ho abema no ntumi nye oba ne ho ade but tutum said there was a problem nti last born oba kito no wom no crampo no me ha me nka oba bo 6-7 years wa look afei na eware na ade ne ye fe kama simple enti nam ho ya wo brand mposi onwu bi na oba na sisi na ho ode akofo enti onwu bi but te ho no masundwe mu wo miensa afei na nyame adom ehiro maware so but wo die nsien bi afei na won so nyankopon eba abebo bi opuna ma sisi ade wire na se ye wo ho ade ne kra compound na we live in it no enye fe enye akonompo ba winim sister ebi won so yawo na ma ema unsa sempo ha ehya wo so a wan hwa wo hu so ye kakra bi pe na fa gya wo ne akasa kasa obi feel say asam ne ha no ka na wa yi but ensem bi wo ha eni kwan se kire so a koto dem na bompa ye wo ne wonyankopon endi ho nkomo kasa bebre ne mwa wo ne wonyankopon endi ho nkomo me de bia me kasa me momone no bia na ehwiam sin obi de no kre nti de bia me momone ne de me de be hye me de no kre pa ye was some normal kitinkiti bi wo ye normal say obedi ho nkomo ewa abonten but ensem bi wo ho no ma as a matured person na we need that was a wo bobra I build the home eni se kwa abonten eni se kwa abonten bebre die emwa kra na sister getting na mfosem nso enye ma worry madam funi we ene we abesra me echina we abesra me emma aba me kra de wo ba me pamo che se me obi a me pe privacy pa
enti men sra me yonko eno ano enti won so men mesra me ene phone aba wo hia me a frame na yetina da mutu light bill tu bibia nti wo ba me ho aba abeyede me mom de yonko se me entertain yonko de ai bia me krasi ne improso nti Dabi me kra me sa me bet na ha dada me kai da mpo obi aba me fie se obesra me da me mpo me need time am no bet na ho ba sa nkomo ne kra wo de beba no enye yonko sam de enye se wo be entertain no obi tumi kwotra ne yonko nchen so wo kwosra no okwa anopa efi ho enwumre adan enwumre onse Saturday no obi kura timi kodi 1 week 2 weeks me na me ka kire wo ho ba funo me one thing I'm observing from Sani man say me I quite remember say time me wo sunyane no na one day na me ye ade me si me ne ye bibi na me colleague bi besra me ofi na nkomo meni ba me ho so na ekoposis na ne ma no kra mentimi ensi mentimi anya aduane enti okoy na me say say na de bia omo pe na mfosem na omunya marital issues no because imagine this time am de be ye meduane time am de be si me ne mata me obetena ase obekasa ya na ote ho no me nso mentimi nja ne ho se me kotena bonten aye ma de enti na wo se me ne tena ho na usinya so po de cheo kana o draws dada bi wo ma o draws dada bi wo ma na atete a wusi anke da bonten wo hu enti Saturday ne de ye very bad ni pay kra wanya madam for me de adam for de me adam for na emum me twam ena me obi che me sa ha na se wote me ba besra eno akeke te ho kasa yes wo pam na enyeyi me dem obeti afa kwan bi so aka yin sa ukọtọ ade nti no sasa time no we ya onya first experience no wada no mo so madam fo asema me ka kire we obi epetu ye obi aware oni ni kun efe keke ena nanfo ebe wura mu nti omu wura mu no omu ware yo no mu nene kasa na ukun eden aduane pa na ope na yesu oyewe obo bema no babe bema ni bedidia umubusa the reason why ntia oye bema no sa no so oni na sha ase no sa na oye no ntotun se bema na ni eje ho ene me ka che o se ni pa no oye sa no ne bema no afoso ne bema na wo lady ni wo ha no se ni so nko girl ni fi okoya ni kutu awia ketekete abo ne bebo na aduane no busa na se ni kupen wa ya mana odi adam for de ama eti we den adam for be your sister den adam for be your emoa unya ware a wadamfo ni wukun o ma no kre eno ano no ba bebre nim bebre na me ma me mpo o ma wonche mpo medi 3 days na madam fo aba abedi wa mi abedi sin bebre nim ti bebre na gu obi tutu oba warefo oni ni kunkun a na okọ na damfo fie unim ayin so ewu na damfo no so ya sorry penny oni ne yire na o ma tu afam wom timi ko di fie ho 2 weeks ena ware na gu ebegu afi na lady no e dey so ankrofo we na mama ware egu we na mama ware egu we na mama ware egu wo nipa na wo ne ho no wo koso ni mu no ye ne nyema onu aduani si ni kun ho wo agya wo kun ato ho wahu na nimpa ne asoli penny ana oya sorry penny omo ne de omo aye omo ho ayi o ayi like omo minima de cross omo aye me bone a omo ye me bone but michi nyatwum hypocrisy si wo eti nipa ne ba ye no fa no oya sorry penny fa ne kofie ne kobusa ne kun ni se edien na ewo ho bi kura na obekọ na asem na oba na ka kire wo no entesa si won asa sorry penny no ebi o ska no mo hwe position no ho ma na sorry penny but ne ye de nka ho fata teacher ma and easy who say our commission house at the same thing
uko machine house at the same thing oba wa for be pon asori obe kofi akohwe ni kunu no onko obetena machine esi so for maame niema obe ye so for maame aduane obi be hye machine obe fi machine be du fie na ekoba nwumre no wotwe. Sorry to say me pamucho eya na no me dwen se me transa adwen se so for maame no oye kwata na so oye din ntumi nya na ade Oye ma now how many times na wo si wo maame ankasa no ma maame bi adano na me hwe na yi wo Facebook o se Ghana for pe ma ne dada ni kun kron friend ne dada enso so for be kuto friend ne da ma abaya keto ono anim se we de me chen no ai wo se me mani komikun ma da me dwen sa no ma no ho me mom de nti eya time so mom be me kakra say asofo ma me ne asofo na ye o ma ye me den so mo nya me hwe o ye good am ye good ema but me hwe obi ni ku ahye ni dwon ko fa lazy meton okoko fa lazy na papa na ewom na obeton wonya afa so na akoya ma asofo ma me ni aboni din wa sorry dem sister ya be ya do lady bi amen opam no ma ho me hopa lady umu no man share down course so you rather them cry sorry to say no man koye but unyeska organize birthday party mass of mama me ti asem ni me bufu as of mama ne so man no de eye ne de mama eye ne de kire say asema mo kemi say enukro mini mama panimu mekuo pani a sister onfani kun ensi tawano de no aye brodua panito last me who no pentanam say na o kwan sofu maame atu kwan ti mi komi shi mi kwa sofu aduane na msi enche no ne sofu aoba I was serious so like emma ye ni na wo is too much me de sa de no de bia me adenti na wutimi di buo ma wo sofu ba wo kun de wo mu no o ma wo fie ho enti sofu maame okọ baabi a sister me this week nyame wo duty na me ye ne se weekend no me ye maduane nyina hye me nkwan ne me siw ni ade hye fridge sanse me nim se mini time sa week ni nyina enti sofu maame a wo tu kwan no e den na si wo kwan se wo be ye wo kwan wo be ye wo stew convention ye friend impromptu owayo fo na ni da so se nkofo be ba be ye na se me kai asafo bi a emere bi me de me hu ko hye ma week bia emakuo no ye wo mom ko siesie mission house enti ya hyehyɛ edu mo so wo se mko ya ne se sa ni mpa no so ko campaign ni e ma omo ye den eko mama enu po you to say na maybe say na me ka me be ka say next to godliness na ka me bi say sa ni mpa no ko clean so fofie ho no ya ka see ya fa ne cleaner wo company bi man ko be ka say onye but wa ko ye cleaner ama wo sofo ye ntia wo ka but wo ye cleaner wo company bi ye ntia wo ka na de onye nti no ya won ko for me see the bia 24/7 or mission house 24/7 de bi na de na ya ne say oni ni ku benya problem no sofo kro na ho nso na asem ne be kwa akoso e ba sofo ntimi mpam nka se oba ja mission ha ba nenya time ma wukunu da because oboa no obesi niema obi kwakwa kotan we dia wo kan wo fufuo na sofo ma meti akonyam na osi ho meki otu abanchi aneku ma ya onwo obedi wo kan ma sofo ma be ma na sese wanya bi adi Debi ade it's too much ma ye ni enna ho na sese ya no wiase no me debi ameka se wo hwe omo nhwehwe mu omo ye ya ye che se emma do so se mema emema insu bebre na go psychiatric hospitals dodo na sebi abobodam bebre na nso omo abrabo na omo nam no wi ne nsa ne ni ama no okra ompne nti eno kra mpo eyi be 20% efrim na che se ohwe mu papa ne nurse debi eti ebi suwu eti senya me bo na unsa tobi so a ewo se wuso ni mu yie so ni mu because de bia me asema mama me kan say ye wo ma ni bi wo ho aso no kra no te aware ne ho a eniema bi a wakobata ho wo ye kra no ko ntimi nye enso because aware ho aye din ama ni ntine wo se wo hyeda ye niema bi a wo ntimi nye no wo de giwu kunu no me so obi adanfo e na wawo se minister geti na stageti awo na stageti ni ku omo wo store enti no oba ni yes me yes ene me sole ma bedi me kwa jiska wo stageti ku ho no ma kodi dwan ma be ye aduane oba time e di amount okwa na be ma ne mani ska se 20 cedis ano no de ne de asoso
no akodi dwa ne poso no abeye ama oba atan no no ayi nam ne ade abre be ma no wo store te be ma ne yiri no enya ntokwa sai ade ntina asemesimi manisika se ya oya ne peche otimi edi ya so bande o de man o tichobu ya wo se sika ne enso nti anu na sister ni transidin no se ene se minya 3 months na menko ayihona emsa baba awi wadi mehu nti ho no sister pa no twamo eye me ana mawo me akwaya mefa so a meye aduane na mekunsa aka ne de no meye twa so mesrew ampani ampa na ni ba ne ho so no twa asa de ne so no a stop it oni ni ku asa beye aba beye e ma ni de ya ho aburu nsamfo o chese wa ma wani anawa asa weni wanani ama ne ho so a sister nkedi asembe ba enta 3 months o se onkoto ne bedin na jinse no ntini moko ahwa ga ni moko nukram so onya nti na moko no kro 3 months ayede wo twen e na menti asi o ha ye ho too much adenti na wo twen ati moko 3 months on se ma no ya na ye ma ye kunu mfa ye chi no me mom de menye obi timi ka se na meti moko too months obi si ya den eda no obi ba we guy bi ne lady omo issue nkitenkite na lady no omo ko tu ni trinsa no mene omo ne koy nti lady ni be ka kire me se na ekoso nti nkomodi de ma na ba me kai se be ma na kapen se ono oba onyem krampo a one wona owo nso de age se 1 year ti me kai sa nkomo ne pe na mse frɛ be ma na mame o frɛ na mame na me de netina ase na mse de na ema oba enyima ontuma se osuro na mse yehu ne fi onyankopɔ abone na tra me kanya na me ka chanse me wo ye ni ahio me moja twa ya me hu se bibia ya okay me ana me chi be ma na me ye ni bibia kama entwen mo ye mpanifo just mu be hu ha mbe sia protect mo ho anyinsen foforo enkoba ye ntwen 3 months ntwen 2 months breastfeed eyi a eyi ma wo ba mi po mama one thing ni se be ma ye wo mema ni bi wo hwan ne oba wo foforo kra ye ne tan je se 1 year ba se be ma na se je se 1 year na oba ni nso ni problem no ye okay a inde ye nti ase ba ye wo instance oba bi timi ka se obi kwa timi ko hye ne maame wo se ye se je se menya afi na raba da mo ka se 1 year no obetimi atena oba kodi bi oba bi o oba kodi eno na ye asem no na no nso ento 1 year na wo beba ho na akonya ba wo na chi because o she book mu a ye kura ye ko school ni ye kire ye ni se oba de acha 40 days 40 days ukutimi ba wo e de be nko an ye hwehwe wo wiase a oba be wo na ne ku one ne dampa so a kire se je safe adamu ye nua e na mugu mpa so de be nko an obi si 3 months obi si 6 months je so obi a hye ono an time na unya ko hunse be ma na fa wachi dia na ya asem last 2 weeks or 3 weeks ago issue bi ana me solve am yankasa eyi mama mese mi ni me hu adaje na mete store na krokro na oba frem na be ma frem be ma ne se nyama ne yire wonde waware no waye ne hu ade e na nyama issue kakra bi ntokwa na jo be 11 omo kokoko hu ani eyi a oba ne bufu ya eso opie ye no na dwen se bi a wapia ko gina veranda mu ana bibi opie ko ewe hu oba no ne phone oja to dem ne bibi a wo frɛ no phone ne beli wo dem no se he na me yere ko opie ko hwehwe ho nyina we hu no anopa be ye 5:30 am eno o ti so bi bodem okobie ya ne yere no so wo ma ne mmem he no koyi o so okoda na damfo bi no so na damfo be maybe so oba na o se de na be ma ne ye na bufu inti na damfo bi ono ne ko asori ne friend lady friend bi na se de na ntokwa ne ko no anwe na ye yi no ndie o sneaky kokoda no be ma no so se be ma ne so de be ma ne ka ne se sa 11 no a wo ko inti bibi ko ye eno na ka mimi be ken inti ono de oba wo te sa de because you see ano onyi ntumu da so koda na damfo oba ho but ordinary damfo ne number amame ama frɛ na damfo no so age atum sɛ no kra ne ho no obedai no oba ekro no kra ka chense da bi de oye na nye right but still sisi abema no so se da bi da ntoba ne nkɔ ne maame mo nti se na koma beto ne yo ye pa bema na cho ba ne fa bronya ho America ye pa ne cho wa jo ble o
once na penalty fi akọ na mi kai sister ensem sisi aware no mama it entails a lot by ye nema for no adwen na ye de koninti no yi kakra ba na ye wesi na yesa akoye ni mu no mama ye begina edie ni so me ye oba makowo mesi me mama kunu nime epre bi wo ho ebe ye meden ebi so mo afun betoto ebi se yesi wo betrope wo be ye wo ya mama wo adro yi a undra ukowo ye de ma wonum time a oma show say bra review kwa minji ndi sa we na be ye problem bi aye den ama e na wo ho na wo feel say wo hu nya wa yi a ntempa na e say wo hospital enfa nhefie na wo antoto adro bi enum e say wo hospital na sa ndro na ya hye ye ho a ye wo a ye pese ye kesinti no ye num no ye njai afun nyina obepie 3 months 40 days na enima ye njai na bibi ha yen a ye nko hospital ndro no mo de maye no ye nhwe so num eno inti wo yes problem bia ni wona ne be ma ni si a hwe nyawo madam fu bi owo a 1 week sister onu say we blood bi nso na yi so to no acha 1 week no acha 1 week no ni kun na bro ko de say bi kura ni omo da kura omo ja kura e ba kura fa ne hobe so because I me hu ni say eye adwen a ye de ahye yetrim adwen a ye de ahye yetrim sa wo betro pesen wa wo wedidi ye ade be anopa se mori kokokura na be kan waka wanom ne kama ma de krontia se ndro na omo no sa wati ase no ma ye kese mojedro unu mojedro tembi agbon se no aye horodo ekuro wo yam ekuro madam enwuye e na wo sa nu mojedro unum gukuro so unim nia ebe ye eno ponye mojedro appetite booster mojedro mpo de se ebe ma moja na sa appetite boosters na wo num ate se eyisa wo mo ne ma palatin se den prekwedro na omo nom ne sa ne ma eno no na enye na sister get ye wo abatan ni bi so wo a ne ba na ba be wo ne we bia onya be 40 days o se mekomiku o se twen menko twen na ho nchen ya asankofo no enu sika ne aduane no onya bi di no nti wo ndwen oba na ware momo se be so enu na wo na ese wo dwen wa wale nti ukọ onu de sa time wa ba wo na wo hwe fie o nti so be ja mo akọ na mempo ye me ti han mu se me wo na me ndu a me nye we bat me maami ametina me nchen se busumi mienu me de hye me ho se me ne be ma ne na awo ne ete ye bibia ti ye hi obi anti no sa de na e wo amanfo tim ne ku asi omo wa apartment mu kura se okura se ko ha ene sa de ne da ho o e wo ho pa Ghana dabi no me sesa nti ye se ye nso ye sesa because isi a ekura se enuro ya woso koye ha ban ya bosu spray obekwa akwete kra na ewe nti no wo wo ekura se manyem me kwa ma me fo ne de oba wo anka nti mo ma unko say at least de wo kan ye no kre say mo beba twa sole oti wo twati mo nya binum ne ayi a no no kra no ho hwe kra ne ho aye feche ho eno na ma awo ne ye kama ono no hwe awo no eno ma awo ne ye kama na ya brantie bi wose makofa ma de 3 weeks pe wose ne ma me say na de o ma ne nya bosu wose de bi bosu na woche me ensa pe ka ma bo no eya na menti ase o say o akra ne miamia ne ye ni say eyo okay but yen hwe o nyankopon boy no obo bibia so unique aponche be wo onenam ho no ma no wa ye okay akukọ wo no nam ho no wa ye okay but nimpa ye de ahye yetim na we mia ne tie but natural akra ne yin ni bibia be develop ebenyi senye wo na wo be sesa bibia so mama obenyi na ntia ye time very good enye wo na wo be sesa bibia nti no ena me kwa na pani adwale na aye den akra no wanwale no po na pepa no ho ahwe ye no even owo omo krasa ebi wo ho anan su fita bi ewo omo ho no den ye de ye baby oil ne ye de eguta wo so de twitwi ne ho pepa ne ho anan nyina akọ
enti den ne adware obi timi no nsuo hye shafi ehwe gu akora so akora ikam peda ne ma me tina se so odwale akola na 3 hours no so 3 hours nsuo yetimi dwale first one ansa ne asan ko hwe bie mu abaw ye be akola the first one ni be miamia ni ti na twetwe no ni ewia na bi sisuo ni akofa aba no ni be dwala be gudi to nti se amaya ni bebe nkwala ma bebre wo mo han me netete nkwala bebre because nsuo hye ne yedi gu o mo han mu ne bi ehye dodo yedi be gu a nti obenyi no be ka che obi se me ye virgin nipa ne ohun because han me nankasa ate ne nkwala bebre enso hye na ate no no mesesa yesremu mo ma yenso yensesa ye ho kakra yenja ye kwa uwe grass no beba na wukunsu bi ane na nyem mo na enche na second born no o de bokọ wo na chiri beba no kre no kre ema sisi a wokọ grass kra ena ye kọ ye yesi ye peduane de ye kọ ma me ho ekura ho ye nya body anton so be oda edwom ha body apedia ubenya ato ti me oni sisi a ha no kra mpo nuane na afu esen nkra na ase nti me kọ wo wa ye den me wo wa ye den ene nkasa ne yetutu ema no fu ye kan me san ebise bibia kofa ahasa ye de se me ye oba me kunu sebi enema mu ye nyese ye ho kyereye na menim se ebia oda government hospital wo ho menyinsen me bra so se me bewo sebio ehu eye nti ana se bibi nti ne wo se me ko ena me de me mpe government hospital me pe private hospital na no bra bi ofre me obesu osu agumisu o enso me nsoma ano na ye na mana ko private hospital na ka bi a wakọ akọbọ no ye oba no eyi operation ena nyema enuro bi ototo eniwe chese ne ho kra yira no ena mse na adan no wafa na nko odan government hospital ye so oba ne so wompe uni ma de omoye mi ntwa wa no mtie ma wo ba kope but me first instant odan ha say ena government de omo nhwe wuye yo ena dwubri de omo yade ena we de omo nyade enti no omo keka anya kosi ena msmetina asne yankopon adom ti we need the one shada afam mame ti me ya analysis hwe am say government our machines say yenye test we omo facilities enti no kra nya say ye promote hospital bio but me hwe me yesi asra hwe no ho no anwen ni bo me hwe me ho a ade a me kwa ha me kwa lab ye 20 na government be ye 10 ne de me kwa government me waste ska and resource me wo honso mo hwe me kama enti no at times so kra enti na wo ye bema na wo yire stop private way ha me say asemu ya mo kan me fie me yo ene wa ko me mo de enti me ba na afi ni I employ no ne yire odi oba ni ko school oba ni train teacher ana o ma no eye ni degree be me ya na o hwe no be me nso ye private way girl ni sorry a okọ hospital trust hospital antenatal okọ trust no akra is senate for hospital ajo atesi sister me kun card cover me so trust hospital me si o me pene mra nkai me busa me ho se transportation si wo hu me kwa ye nji mi kobo ba me so transportation no eye me problem na say in out ni nyanye ska enti no me ndie agoro me nkai dakora me twa efa ho na okwa na asedi nachi ye ba ne maame di nachi double affair eho si ho wani baji keke aduane yi aroma yi se ne efa woni ono koji a onma na ase ni bio ono akoto no wadi na maame no ete ho so be jam no moko no mba owo a eho no kowo obewie no na sika me say ho card nko akoyi 200 sister adani ha ye ho sa 200 cedis into awu 3 first one second one the third one ene ye ba no covid ne ba no mo adwuma ne o musika samaye basa ti lady ne nyim pe no ka jen say awe so wutu unai esisa hospital ho bi wa me misika wa ye lo sukra che
Why lose scratch? No, so Buadua Hospital. Esamai Government Hospital. Or that Government Hospital. Until the year where Samai. Tibuadua. Ebe. Girl no said that. No, send him. My man also son so mama. Winning. Ni ATM a yin na won ho ntia ye pe na be ma no kokko HND code no sa tene so onya access ntia fe de wunim ontimi nko trust ho oni me bodu na ni che kofodua na say ho crash still distance wo oh yeah like you say oni problem bia with sa ya man o monyam na ko tina ka mu cry be say nko was our problems na nko ni school mother also wo training college ni school mother ho ena okoni school mother ni parents ho apa omusu meni omoti papa no meni omoti se onu so nim se menim family nti me ya na papa ni me di nko no so me se ma ho osu ye nya baba bi o abewo asemesi adamfo bi abewo ma sorry a so din so hye na yi ko hospital ho na me se sa be 3 days me busa na me na ye hwan na nti onu de ne maame ni papa ni na yi fo ntiasia no si ayi school we bia wana me se friend sen ofi hi to kan epe na me se da woni sa akwala no ye ba na ware no osi abusua no obi na me se ye ba ene ware no enti ka che ma so kwa on kan che no mbo mi din kire no waste of money sister like we ferry any ngwase kra na da bia de ne ma ye wa pe na obu ni ketem fi ho ana obaye ti be ma ni nim ba bi a okoko wo ye ti me frɛ be ma na osema auntie say ni first okwo trust hospital antenatal ho na okọ second one say nso mini ya bi na nkwala na ya ye wo mo private hospital abodin na ya no mo nim ye different from mama sister say nye ni sika no omuko school abon mama enye ni sika o me fa say na mi ke woti ase say ya ade a wo di biba e na be ma ni di biba sister afo se nko be ko mama me de ne be ma de you should be a man and na one oba na ya adwempa na wo di ta kire e de aboa mo build home nti wo waste scan sen me no man bi wo ho amedwen ho amenti because that no na omo ye debate bi wo TIA Facebook obi se wakọ wo private hospital bi cesarean session omo je no cesarean session nko 2000 e ka ekeka obi ya okọ na chese okeka ko be 7000 and e bi mo comment say aden government facilities no na e bi ni around ana ena we aka na me kra me kwa we so 1005 we say no obi say me kwa wo wa Amasaman hospital 200 cedis pe medium pondo oda ha CS ye wo kra mpo a che say ye nje hwe enti ya mi nti bi no mase government facility e bia say na e bi omo gi bibi kitu e bi de no mpo no I'm not sure say be CD 100 cedis na wako private na wako boka almost 7000 yeah who say ho na nipa hin na mama mbehu esa je so no akwa onipa sa no so ode okan ne na mfofo ka se ne na mfofo enti ene emekwa he ya ehye me ho oka ehye me ho oka che ne na mfofo na ayede enti no eye na meka che ye ba no se so wa wani aba ho so ne maame de no se onkasa ene nche ne ye gbo asofo beyi ti maame ne de wa kana no atum se onkasa nti se nyame ya adom no no ane ba no ani ba ne ho so se ni oba ne ye no ne kana obo no na nani ono an se otena se a covid adaroma abese se no mama ye mama ye kan medie be ma de wo se wo ye so oba na woni sika no se me ye measurement me am come trust hospital fine na sister me ma hi no de om ATM card ebe ma ugu de ne de ama o mi de mi onu su ni me de ba je se me mi ko yi sika jimie mu sa me se lucky na waye enemrem ene ya de nyame ase wo ho se be na mama ye ntiase aha ena me family ensie no wase me family ensie no enti onu so family ensie ena make us erabra nya common
So what yes to no fo se wanya so what yes bia be ma no ma ode ma wo no ode ma o se bia na emergency bi ayo ba won so take this opportunity na say hiram na wore fi dachi nya na ya ne se wo mo te se wo kasa bebia de sa de se be wie kura na plot kro mo nto bi na scan dia he no service or the top plot na ahokyere ba afi ahokyere ba na wa start omo sa na so man hwe ya baby omukun ye adwuma no na se otumi eye illegal no me binyeska obe realize no na ya chi ne kun na enum guase poto no kre na enum guase poto na ya chi be me ya afa kwati mpo insolent obe de I was say my ni da hwe ma enye aya na eburu so sometimes no hwe baby a wo free aya na eburu so e ma ni bi kasa eno na mama obi tinchen na bi a ne de chinchin so obi na mo bi tini baby a o te sa so mesika se me de me ko wo ye bo ka 70 million na me de me ko government campo delivery pad pa me de be wo po na wa start no wo twa ni ku ada pa kire nkofo na ono ko private ni ayi me say ube ko na chi no sister enye o ube ko na chi no nso sebe ni ani fie ewo bi no omo sonso omo pa na ni onu ananso da ye ma Monica jai on say ya ma mu ni bi ya na yaso ya pese ya kire se na me kan se chese maya ni ho maya ni ho na nya so mbe ko eja ye me sise nka ma mo na krom ha anko tra kuma station se me yi adwuma na minim se nimpa so yegu ahodro because obi betumi aba be kan sama asa no de obetumi be kasa ya na me hu se ene se me de ma useless o me mo bra not know say 1 year mpama na sa nimpa na chese nothing na chese me ye grass no obi o kasa bebre ya no kre esikafo no munye dede bebre wo nimpo a they are very simple ba obi odi kapo ni kawa woro egu nensa jai dede ye eno modwa hwekene de Japan onam ho a oye very simple bre bi so di chain be bro 10 be gu ni kom shoe ehye no entade ehye no so be ko no ni tro inje sao de bia me ka me se he uko secondary school sa enkwala na ha dwen no eye ma me ne papa fo emma no dada ma fo sister simple oni time mpo so no ntete no so a wanya no ntete na wanya no oni time kra Emma ye ni na ho mama ye kan ni nyina na futuo ni ye tuo me pa cho mesan abaha nso biem se ye bre ye ofre matoto ne ma mpese me ye ne ho ade adwen no asesa oba bi de wa ye lucky be ma ne se me ko ye ne ho ade wo se me de me pe wedding shepe me pese na edisa na wale no atonsu mama mo nso den na ye ka kire sa wedding sam no eno na me ka che me dwuma mu fo se moma yenya abutre se nyame ampata efi be 3 years ko no ahwe yi ni wedding kwasisa ya na yebepo se na nyema kosro no se chicken one box 300 wow look inti imagine sister oil ayi gallon say 400 go 4 gallon enti no wa ho nso a wo force wo twena e ma se wa na abejai amo ebi beje loan ena da na me ka wa ha business ana so de ware se wo ba wo tena se na ukun kwaji loan be ware wa hu se woni ai daache mama ene aba adwuma efo ne kra ma ni mom na gema ma no woni daache matibi ma ni mom na gema ma no eno me nye sister me nye ya ne kitu obi na saska na me ko jele yan fanye investment business bi okay me say enu de ebi aye ewraba mu yenya abotre na makato ho no mo yenya adofo ntia yenya bi ebeji lo ehun hia sister ehun hia
ehu hia sa the last time e kan wa ha sei sa de we nyina nka be boa ma asofo no amonka na betimi a stop sa de ama ene no kra na we ene wo kwa sorry bi mu kra na me den se first abedinto ene ma ebe cheche ene ye won sorry ni bi wo ho asofo no atwam wo beto be di nchehwe sofu bi na nsenya me ba bi ware ye sofu no aye ne ho basa we de na se aseche se mfa ne ho ayi bi adan ya se be sofu ne efoforo ne de no eyi dada ne de no e bai nso bai nem so ma ye cancel no ewie to mo kochi ya no okache bai ni so mfa sika en to wine papa emfa mre na nsa na date no aso abai na anya bai no nte ha ofi baabi na eba ni rembo be fi na wine no o de yede onum agu ne boso so mama asofo na aka ho ena me ka senti saade ewe no onu sofo ye wedding ni wa asori ho a ye woni nyema ye di kofie ye den ema no ye woni nyema ye di kofie ema no o me kai se me kwa abedin tu obi ema sofo bi ka asem bi me ho dwuri me kire se me dada nya afi me mo frase nim se ye to akwala dian sika na o mo jeje wa asori dem ye de ma me ni akwala no so akwala no eyi ma akwala no we dey sofo se sika na ejeje no sofo obi shira aware eyi akwala no na yi no on na ye ne dia ani obo sofo mo mu diska ne share envelope mu ma no oje ya na ode share ne suit o ye na as ode agro ma me fan share me botom ntem ode bra ne suit eyi me amaniga ni and I was shocked sika we na me asoli ne mejai eno ayo mu setewa oso ono de omo asafo mu de sofo share eba no ono na ofa abedin ebi asori no no na ate na asori one man church ni da binya one man church eni oboada eni oboada enye like enye Methodist one hwan eye asafo sa do eye one man church but atese enye authority say ntokuntoku mbako eno die ba bia ubusa akwala no na ma ene kura nya se mitwa wa no ni ye ha ye ho chese enye chinchina se kwa sorry dem koto akwala din tu no wo fie na kwa sorry ene obi chese eno na ye ka media menya because me manye me wo media na manye simple me kwa sorry nkotu di ye ma ye ni na ho me kwa sorry nkotu di sa sika sam no sister sa wedding erabra wo ka ho asem obitumi hia me ka se na se na nka obitumi aye na msi metumi bat menye e hu hia me sika na ye bejeje balu ni sa we no ade nko atwam obi motive nya ode ye wedding na anu no eya na me bisa se sa kra ko school ko admit wa kra school ye bisa se wo ye na adore na na da bia hu hia mpo on se mama ne me bi wo ho ye ha ye hu me patro ye trogu we ye certificate asia because me normally bi wo ho hu hia me ntino hu hia eya but obi hwe de na damfo ye na ne de abro na damfo ne de no so obi hwe ebe wi akire no ebi a wadamfo de be ma na oware no no ni nsam obi a wo se bi kura na ya ka ne doso ebi a wo so de owiemfo wu ni bi na wo se wo de hu tutu wadamfo akoya de ebro wo so me see obi ye wedding shrepe na no one cedi ni monya sponsors enti sa wo ka sa wo koye sa nimpa no wedding ni bia wo ko first kan we ye wo binum wo ho a e bia oba ba ko oda mema be ye nwotwe oba ba ko e bia ne wo fa no mu wa broche we de 5000 aba we de senti we de ne kom ka prenim ensa we fa nsa we fa aduane onso de e bia owiemfo bi afi na nyame ehira wa wakohia be ma bi na wo de pressure ko to be ma no so na mepewei na mepewei na makeup na fa he e be wi eche na ka bubruja enu no na wi afia ware na nye de biem be da ye de because e kai da mochi no wo ba mood no mu se mu ndi mu ho kakra na waka se o chena ye be dan woka na ukoti ata adwom ema ye ma ye ni enna ho ye ma ye ni enna ho afi quickly no mama any sister geti obi si ebinum si eyese wo twempena mu bedi mo ho ansa ma ware ebinum so si enye enke yese mo betwen na ma ware a ne obakoto su bia no afa because we didi wo ho saa na afi bia be ma we yan ware afi ne obakohia ne bia na o de na compare adada no enti no na me gya so bisa se eye se mehia be ma mene no ye steady ye ho ne de akwa ware eye se ye bedi ye ho edi ye ho ansa ne ya ware ana
Ayasemo. Ma Monica bedi kan kasa. So munya hyiemu a mabɔ adwaman. So what I say. Sɛ mo ware na mu oni be manya nkitahudi a be ma diwa. Mabɔ adwaman so Bible kasa etia. Ti sɛ mo yɛ Kristofo dia. Meka sɛ nka ɛho nhia. Ɛna mo bɔ mpae a nyame mfa adebɔne emma woda. So bi mu ka sɛ na abɛkɔ na awu a na abɛkɔ na yɛ ketekete a. Ebi kura se ka de okoto asa o test ya watu. Iti aso vum. Oh. Enra ye interview lady bi wo ayi so. O ye star me say afem just my respected lady na ma. Also only when he say I mean 3 years or say 2 years. Oma have we say that be man be fa no kwa buchiri. Em say na adwen say ho no benya no na why nsa. Also only ne da ho hwese ne nsa anadwen nsa no sisu tro bi o bo be man. Nti anche no mo ba Ghana no be ye ne ho. Ade. So nti no me de America say ho ehia. Mama who say Muslims so mo date do and ebi lucky there but omo ne me matena be 5 years 6 years 7 years no mo di omo ana ware no e be ye den mom asim be ma no se na dwen be koso se wo ye ma no de se awale na mo awale awie mu mienu mo awale mo ho na mo ti fie ho me pa cho ne mi ke wote ma se mo awale mo ho e na mo ti fie nti se dey pa na ade pusu ni se onko ware on meme wale so no fo se mfa so na wo maame no papa be dia fi ne ho ono so nye ready Mara yo mon kai se we die kra na okoye no ho ade anhira bi wo ho a wo de man di assistant anu nti na ye ma no ese ye kata ye husie se aketesi be ma ne mpre ne ho se ade kro na wakata so no obepe ehu ma Monica welcome na wo kasa me obi ti ho no mu ni bufu ofu no oh ni bunfu ma bunfu ntanu kra no eyesa e ma enche wunu sa risk taking no ebi wo ho a risk ni bi wo ho a ebi wo ho a ukowure mu a na eso a oye hu bibi eyeye ebi won so aso oba no so wo problem oye hu bibi but oba bi problem bi wo ho a oye hu hwe a enyeye eno no so one Bible Korean say ye nya ware o fo ba na be ma no so echi eno so ye bone se ene wa se nua no na waso a enti me bo mpa ya se nua menya ye no ana branti bi was on fa obada no so on fa be mada o mo nyina virgins say why virgin ni holy no mo hia no mo aware but oba na complain say ase be ma ni ni that be on fa Ofa be ma da oba no money track but say obema no enini ya say be ma ninim di said ye nkofo ebi o reading niema wo social media ni said ya say nkofo jeje ho say wo mo squat ni sanema ohun bi da na ni on fa ne sai da bi o me wonwa no bi aka ni bi da bi da tu ni bi da ti da hu munsunsun ye na me wonwa reading we reading we hu da bi ani oboa da bi da camouflage oboa na omunye bi da no onye bi da sa na I don't know say omo to mean distinguish o disi because is enro wo ho no mo omo si edro bi wo ho a wonom kra be ma no wo da moja party say o ye virgin sisi ade wi ase ne ma menye easy nti obetumi adisi be ma no why desperate or power no na be o share be ma na be ma no so ye holy no we ye virgin no be kan be ma na ti ma no be wale en guarantee better ma e ma de be there en guarantee ni bi ni any complain o si on di ni ye but offer so obeka say onye virgin o feel bad self for obeka no kra ni nti o de ko fa say me read reading be na read ya kire feelings na that be minima baba wa bi a wo hwe na wo bi nkan kire say sister wo dwam na preko penani to abrantie bi so na se abrantie ne kekan ya na abrantie no frame o se me de kwa enko me de sha enche chese na se wo kete na se de no hu ne nso no hu ne se wasei bata se o se efifrati ni hu nyina chese opushi kura enko no bi sansa den o se girl ne so nfa
be mada What? ena o cheche me na me se bra oboa even so be a virgin a untim fifire sa adekode na wode ahye ho no ena ama eho na dwuma boroso na wankasa wo bre na wo kwotini ntimi nwra ho na de be virgin ko antim fifira te wa wantimi ani enti ma na yehwe ye na ni nyina ye wo hunsunsanso Eno de. na ka oba wo ye virgin a wonfa be mada timi hu se ukunu virgin ni nso ni mudi Enimudi. Na so de nkade obenye bia afansa. ena so de wo say ya no mu say ya name ye na say ya select ya fine. Na wo de me de Michelle na me ka say my name. Enti ni say me complain ya okay. Waka no kre na kire. Na wo de wo so ya virgin. Na virgin de sister fansa. There be o. Virgin de mpusu be ma say because of so ya be virgin ton konkon ya ho ade o. E be ma ni bitimi ka so mpe virgins. Sa. Eno so yo mo a omo asem ko fu a che. Me kan say wo oba na emfa sa de no nse wutirim. Because of an into kwa use ndro say we are virgin ti be ma. Me ni mo bi a wono ko ye no kura nyame anim no mfa be ma da. Ba na be ma ne na ya je fom pa wo ye ma asem. Na woni ababa wani di nkomo na wo boss say omfa be ma da no. Asemu ho na oni na kakra until first 2 months na lady ni sen ka be man person ni do ye wa ma ne chance. Third month na no koye ni wedding. And now we are 2 years so say less than 2 years our no I say. Ego anesa. Because eduane a onimu no a. Eh. Che say girl ni nim hwe ye. Virgin ni na echi. Oh. And I say we slave queen be betumi achi. Be man ni ye adwuma wo baby different. Oba na baby different. Na be man ni timi complain ya wo say me ko baby a me wa me to abontin so aduane na edia. Sometimes me ana me ye, but I wish say me be fia ba me yiri ho weekends. At least me ba na aduane a ye ready. Enso me ba efie so aduane ni ho. We dey serious. Into na worry no me worry ni say. Virgin no afi de be man timi ka so tinti virgin na me dia da na. E say a virgin no da na e worry na virgin eni ho bi. No bi suma no. Obi suma say what the word virgin no say virgin for no nto boy say ni tina kan tete ni go fie na em say we dey no ntena fie. O de na say o say na da je on virgin no asuma ho. But e serious. Hey. At least ke bia na ba ku bi o ho be ye good wom. Now dey no adan. Na da bi o. Onu mu ye no ntumi nsua. Me mom dey say many abrede a me po bia. Baby na they are not ready to learn. And they kwa me ka say na uko Facebook cry sweet ajele wan. If you are willing say mesua ubesua. Aden na oba wa fo betena na wukun betena wa wonya aduane ni ekom bedi wukun adan ya woni maduane no a. And they too bad. So ha woni. Oni mnua. Ba eni ha. Ena ye no. Na woni wukun peduane mama akola bia memu. Sister. Ha. Obi wo ha woni mu ye pa ba ena ni ha. Obi catch me say me ya de say me ya ben kwan den ya no ma ni mu twitwi be do so nti on de ben kwan de. Bebre na laziness. Laziness minimum obi am eno po mi am colleague mama me ne no ewo ye fa ne say me ne no wo baby. Na baby am we da bia me huna ne ba wa betwem. Da bia me huna ne ba wa betwem. Last na me friend ne ba no na mbisan say da bia ba betwem oba besin na okita take away. Osin ai ma na ya osumame na msada ya munye aduane wo fi oso o ma se enye na kono nti no da bia no makoto fried rice one ne manke to amiensa no plus penny no osumane kwala phone fried rice ya we mfa ne ho eno na ne kondo na se bi fried rice kro ba wo be ya wontimi nye wo fi na ye ne sen se ne wo be ye de bia wa ye wa de wedi aduane nua ye bi mani ha o sister. Me so de aduane no de ade anya me ya no no. Aduane nua ye bi mani ha nkasa. Intenu nti oba akoto abonten adi. Te me ma no so ya no mo ka ho. Me de bia me ka be ma be hie oba remfuo bi a ne ho dwo bre ne ho ase obeye aduane obeye fie adwuma obeye wei. Ope de eyi bokomudo. Ope bokomudo. Eti mama tu emaya ifo. Enene yesi ye monkomo nso kra abeye nkomo. Mesre
mesre pa se sei no ahokyere ne sania ewiase ne kono so bia manani da ho na yesese nyema twitwa nyema bi a hu hia eso nyema bi a wo hwa de ohaw bebre wa brabo no twaso keke na emaye mfa ye ho ntoto nkrofo ho hu sasimasi hye Brazilian hair so ye den no nyaaye so obi na di fia broche be che no se den ene me suma akotobi anokora de obi se na yire se kawa no kora woto hye na fe no wo se kawa no kora nya papa Adam for be the no you go Abyssinia be ma no rompa homa bi nchechire ma no nchechire nsama no ma yo problem o kawa den na me se da no nipa ne kana sister bi otonton ase this Cooper chains this animal oye no se me sister me gina he me 40 something years ma wo baako me nware se nani ne be maka so be ware no ka so ko to gold ring 30 million 25 million make a chance to gold dust 1.5 year bi na ne aka no fa ma me na me fa ne me ngu me store no asama amike obi di gina baabi se ne ring 5,000 enti no ne ma ware ne ye den asem we ye nkomo ena na ware ne tesen eno ne ma ware no ye den we ye nkomo we de men kan bi omonka like ne me ba we ye nkomo 5,000 ti den we nyina sister mo rent dan o sa ma na to we aso o so rent dan mo rent dan so single room na chimbe we kra me anka me fere se me ka wa bonten amba o se me rent dan Eko na me kasa boasty with ring ring 5,000 me fere sa emfa so be ne wo so emfa so be ne wo ring 5,000 so na bia no dada ye no credit sister me sa nyama no me emfa me ti kwa me bufu ye nta me busa nipa no ka chense nkomo se ya me ndi enwo ihia emma ne kwan emma wo ho kwan na ongyina ho biebie nanum sa nkyere enwo ihia me wadwuma ma na brantie bi baaye na je sa baba wa bi a ono so aba hwa wo be ye na yi ni internship kakra bi de ayi bi be kire me se hwe asome so obe wari o na ne guy no ringom ko bisa eni na surprises no price tag rings me no bi o twitwa na picture no ba ko 8,000 Ghana na ba ko 7,000 to be bisa guy ne say emu de ehi na onchusi make us say guy nso ye guy ase girl ye ni je boy yi ho ba boy ne nso ase wo say oni obi o ntom pese obeye we no hye dade ka we be che guy ndi be che am say to adwum kawa udun kranya utimi ko store ekotwa into otwa be kire o say wo select bi ma no like o be worry be ma wo ankasa wa making it known to the guy say mani je wo ho o de me be worry de nso at least say one day ye betimi aye bibi ansama worry be ma na give now the kawa be chen so no select kawa ba akomawa or drawn attention keke so so who say me ko ware ntu mayanya ne ntama ansama ko ware eno keke oh na there be ring 8,000 ring ena mama one thing is say kawa no say so bia na so bia kwa aya ye hu say we eye me da bia me ka say even sa enwi a omo hyehyɛ Brazilian wanwan me kura me ni mu difference so me ye so bia me ntimi nche say we ye Brazilian hair we ye sente we ye den like oni ma ko nti a wo hu no we interest any hono enti hu hia me we interest any ho that's a we interest for while one we be koso me hu sa ne ma na hu hia me mama enti ma dwen po nkoso say we ye den hu hia me Emma no ebro so le bia meka ye wonkofo ade a single afi no mu date akwaware mama obi di Brazilian hair bi bebe adwuma 1,000 1,200 1,500 okwabra ne je ne salary ode ato Brazilian hair and then be 2 weeks within the month na waba wo a waware akura nkwala for ne wo mpacho mo mbesi amboso me so amde be e den ye je wo biase me say onye skani bi no ode koye na oba to me ameti ha no mu ya hostler te se me ameme hasu ya na me ko bisa Brazilian me de kwan o de ye den na nekura wimbo ya di me pe kwan ya managea say me nye mitine over some amount bi be affected yes
nti ade nti na me ya minim se me ho nso na me spend me income nyina ewo Brazilian hair ho anu ya ba ko bia me hu ne kwa ne tinwi egu na chi sei me hu na watwa da nka tena me se no akoyi uti was sister meyi ade ene eyi ultra ba ko do 20 Oya my business ba ko na me say o me ti me manefu na metwa madam wo betwa ne sen na me say o me pese me twa se na me sister penny twa ne de no eye me fe o say o sister penny de on say o woska na ka o demokra ne se ne wetwa ne tini de eye na madam wo de ukotwa na say uni skate na ukotwa na me say ai miniska metwa madam mencha afa mencha ombeka so ye plemeni na me say first so see miniska afa de o see me twa plemani okay busumbi abama miska ko emiti madam me de an kra me nyeska like nipa wo ye ne on ho beto sa kekewo keke enye bibi to please obi ne na ye start ye ka se enkomodie enye waware mu enkomodie enye waware mu eni o eni obi oho a okasa mansem okanyina so enye no kre ensisi so nso enti wo no onu udi sa nkomo na afa wonso fi wona akoda na to adwendwen anadwene kwa ne ko ba ne ho na ehwa before displacement o ma ne kwan po ebi kura wo ne ku ntem kama nso asemba akwa akwoti ye nti no minimo bi o si ni kun wa bruchiri ni kun wa bruchiri ena mi kun wa ha ena mi kun wa US ena mi kun beba da ben ena mafi mi kun we ni yete wo ne ye bon komo ne asisi a anesifo kwa na omo ko UK enti ye nso ye be ye ne akotwere exam si bi ne akọ UK bi madam a kun wo US ka de wo fa ho ben ba ya exam si den eso sua de ye normal nanka makotwo first one na ma pass ke no se me ne me ma ne me kun pabam to bo repeat meanwhile so ye ni bibia fa mo bie hu se wo kun wa brochiri ente wa na nipa ba ko ka se na se wo de wo kun wo ho dada o se ye hwe me me ne me ma enum ga se we de menye ma me hu enti e ma kasa menye mama ena ya na omo kasa bebre no obeka asem ne ade be chi na ne refi ne ho nwa ko contradict ne ho ende no kre ade na wo ka wanu ntum esu ni mfaso na wo ye oba nso a saa nipa saa na okasa bebre emben no emfa na damfo ode ba twitwa so ma no ebi a wo de ekura aye ebi ohun yi kura na ni bere wo enu nti na oba be se na ka ma betimi adi nkomo ma sister sebe ode ni ni chop money aye de ma no akodi nkomo esi ebidia ka omud edie empasro agudie mu nsem nyina se de ni kun di no mesi ebitimi ka ka style sa like aden na no omuti ho di nkomo serious ana say bia on some times muti ho na funny jokes eno wo ba ye wo mani bi wo ho a o shada na say ayo mo habit anopa bia wo ba na esi wo dem nesese obeka obabeka ndenye she ndenye eti kasa bebre no ndenye esu se ye tete ho na nkomo na jovial ones bia betwemu nkwasi akeka de normal but se wo single nyan kasa se miku bedi mi ahase oyese na ko wiese ebi ye panti wo kan na damfo ne nso on ware ye ni hu se ne se sister ni ku pedogia da ko pe no akoyi dogia man da ya no ebi a okra de dogi no ya ukọ no dogi raw ma no be koi wo no be kọ dogi ebu ahia no woni thank you na wa man staff abusiafo Odo Ntaban dwumadie ena masungu so amutie no ye kan ye kanyine ma yetu ye hofo ye ma yeni enna ho na ne wote ho na wo se wo mpe no mesi obi nya na dakoro anka omma ne ho kwan poma wo hu ne biem enti ye ma yeni na ho ne ye ntwitwa kasa no eso mama wanotoye manu anto tine na me kan ne se asua tra no ye ntwa so asemasi obi nti ese kwan bia so me fa so na minya bi na ye den unim kwan ofa so a onya ye o unim kwan ofa so a onya ye nti mesre se wiase na ye den ti ni awo no mu wani nso
ni awo no hwe so yie ne di nini tembia na ye foforo ema na ye foforo ma atade ba kokora na wasonjo wa eye so benya ntade 10 na obi be free nyama boso me beso ye wo binu mama ese a wo mu kokrom ko mu hu ba bi o mu fa bi wane ho ntokura nko fa mu nyina o de ka obi so sasa wo free no ma na unwu ntem adan ya ahwe nsem hu okun e ka fo no be bon pa ya ma wo se omobo mi de mi se si me say me stress ara me say eh o sha obi obeku ne da se nyame ado pe half prota ubenya ntade nta wo yoba no wasi so na wo ye wadwuma kakra wontimi nye bibi ansa na wawura aware mu eno kra be ma ne bu se obu oba bi ode ne sai bibia ne kon bu no wo bibi o ansa na wo ba enya afe na mu ba ko jeja ntenti na me baaye na me nini be si dan na me nini be si dan da bi ye bibi ukona wo se bi ojimi kura emfa wo because unim se won so wo source of income eni anye hwe wo de rent kura na afiso a wo koje wo rent na we de wo mmobra atoto sa dini ni ye tirimu kura o on say ni ye trim because me hu sampa wana na me ne bre madam fu ni shebio nte wo so no so ko to nti ska no fa na nti sa wo de wo de no esi dan a wo ne wadanfo no ho na ne ho emfaso edana ye pia bontene de ya nkyere dan ye kyere ntale eno ano mo show mama me de sa nyama na sister mi me ni wo sa nyama ni so me dan ni me plot ni me sa maba wan de omo nhwe sa hwe wono program a wo kokra de o ware ni kra wa address sin ni o ware ni mpo oh thank you address sin ni o ware se me kama maba interest any we for muti only difference no yes your interest me kama maba wan muntie unya usika me say half plot kra ato now there ye ayi friend say na ye say chamber and hall self contained kra yes so ye face so now ko ware a eno abeya ade atai wachi so won enti anu no wani nkoni be ma no nyema bebre su na nkofa ohawo ne atete mre usa wempo mi ntwa wano wentumi ensi dan ne bi ma ware ma start abrabo enti ne den enti ne be ma wa Spanish ka say bi am especially ye enamfofo a e bi aye wo adwumem ma ware we aware we enti o say say ninim ye ho we yire hye we onya de wadwen kwasa na o ma no so o ne ukun no mo bra enti wentumi anya bi e na ma ware enti ese mo start bibi e ma mo amodaachi oh Debbie aba we bi a mekai sometime bi na obeje meat pie that time na me call shop no me ye ofie no obeje akọ da ko ba wotetetete wa wotie sister de on penam kra and am say sesen she madam na first me ko ne ho ne de agya won de ni ku de enam na aduane no ye enam won de omo wi omo anu first question bi say no omo asi omo fie o se de bi omo high down committee 6 and am say no omo we nam sa no o se enam omo timi ye nkwan na bi hihye fridge me kwa no wayi ama me na am say eno ye ono ena me so me ye me meat pie na abeje koton yin to ba age na koton de ma no ano me ti bi ma wa ena me da so no wadi onni nso a fama de esimi ho but en fama me compare obi a ore nam because we as no obi a woni esi nani so a wode nam ene wo renam enam we de na be yo esunu po se on at times utumi ye aduane na enam no unexpected etumi ebros wenye de bia no mpo ye normal but say de bia o de bi we de was nam eni akoko yi wotimi to adaka was ubi omo di freezer mu a wo se enam nto no kwasi ada bi okofie okodidi o ne se nde no kan de ebros nto se ne ba omo o se yi omo ba ne se omo baba ko pe wa ye tobom kakra akra ne yale o se akra da bia akosua ne ma me chebo so na msi nte ya de papa o akra ne yare o yare se Ghana ha ne ye fancy kese o da bi o yare e wo se wo chikosua me nsa boso na obi hu sampa ne ma me wuska ba yenim se ye hu ye kun kwala ne ye ha o se bi o ye wade nyina nkwan so mama nye ne nyina ne fata yo sebio metie me ye adwuma mama wo ye adwuma sister geti ye adwuma obi ani ho ane ho kire no
ba se me begina ha ne na se me chikosua ba akoma me ba no si isu anadamfo bi ba ikosua ode ba na so se nti e wo se me nso me chikosua anya se me ntimi ya afford ikosua no but oh ye no na wo dwen wo health nso ho just educate the child o se nkwala je omoje awofudi obia hu na ofo so ye unique esi obi de ntintiti ya na wo de ba ma akwala no simple but obi wo ho a wonim me nkwala intemu ho omo ba bia mommy we want indomie na mse mo fie ha indomie nya aduane a me de tete mo be ma ne bi sam say mommy why every day some girl in my class she bring indomie and fry egg na me ka chen say fine she brings indomie and fry egg but indomie is not good it's harmful to your health especially the spices inside me can say ache no they say ani nua ketwa no nya ka say mommy indomie or say mommy say indomie is not good indomie will kill you it is here side no abeto omotrim wo ba ye hu ne sa say indomie the bia spices obi kra nimu ye oya spices no ahwie ni nyina agu indomie ba akopɛ ne ho na nkwala na idi sa wo enti no se bi wunye sky no nkyerɛ se bi you no anyhow nya sema ne enka utimi ma hoho a aba ofie ebe hu fridge hu wonam me adenti so ebi wo ho nti oma very good oma no hu se wo ho it wo kire me ne shop e ma last me do ne shop me share shop ho container ketua bi ena mpabo bi gum na me se wa look kasto you bet me extend no na wa fa ne ma ne bebregu ba de renam manenwe no wo ani kuma edu enye me bi wo ha ni kwase e ma ye ho kwan o sister dabi e ma nso ye ma ye ni na ye me ya ne say obedu some age bi no ni afa ye tua ne nam no kra ontimi bi minister get ne nam no pese say yemfa ye ma ade bi hu say ye personal way a eni kwase o ma third person ehu mama ebi mu ho a wo na be hyeda ama nipa ne hu obeka cho say ma hwe yesu adwuma me wa shaman mamba akwa madam customer ba akọ maame no ska wo ho na wo kwa wonya ade foforo pese wo hu no gati o maame na smile mamba cha ani o yo ko wardrobe nim bag na sisro no yisi form yesu and man no de no na mix mo magin kopam no se me wura ho me hu bibi esisi bebre mama sa no mote anya so ya yarefo ena anya se me do hon so o ya ade o pese okohu very good me fridge mo kra ye hoho a me ma wo mbie me fridge edem mpo no ho kra no ansa na be wura me ho na bia waba me ho ba ko mienu miensa to aso be ye ansa me ho kra me mo wura enye obi ana me ma ne wura me ho sa but obi wo ho a day one na nipa ne ban na so ye hoho se wo nimu wo ko empacho menu mu nsuo o ko fridge nim se be abebiem na be hu se don simon ni ne megu me sister fridge mu de eno sa wonye dru ni fia ni kun ye ya konkofo fia don simon ni eyi egugu mu kra de unto bi da meme de ye nsuo mokwa metwi ya medi ye de kai na matete ahyem na se mintu ngumi ye fry ya me de be fry ya de nti na me so sister mokokra twi na eka ade chia utimi de bankudi enu na abehu na pure water na me no ma esi no me di si ho no mo me be no foforo na me start anso me me yi foforo aka de ato and management economical se ye nim sa de na me ka se ni ye twitwa nyema so bebre ye twitwa nye even ye di ekura se no sister se ye di eyi to ho e di nyansa to ho mama eno na ba sa abatan ni bebre wu a wo mo mabre no ne wo de hye na se no ene wuni hɔ a de obefa no no ntimi nya ne sa me sister bi ne baba ko otimi just o discipline aklara m na okra da na aklara ba ko pa de chia na aklara kitikiti aklara na ndu be 3 years so no was starting man si ne draws ma ko na me say na wo say na manya ne sa na ochina me wu a obi ko fa na waka se nipa na eta na ni so e bia na aklara na ya akwadworo simple enti we training aklara to the extent aklara na ndu baby a no generally to me eye ni bibia that's the best obo hu amenya do anti geti waba mekwache kokko aba owura kitchen wa so stove wode anwesi so wachi mi say na
insisi out to me chikoko na ma me se hwe anwa mu nyino no am se ei baby aduru no akula se ne ma me ni ho a enso ene obi wo 12 years ne dross kura mpo obi ne sima no aprakra wonim se ne yekita pra ono mpo afre no what 10 years but oye ni bibia yo ebusuafo ene yesua de me ne umienu nyina yesi obenyansafo yebunebe yenka nasem intino wo ye oba watie dwumadi wo ye bema wo so watie bema ma wo mema ye nanimu enye edie pe bema de wo se wusipi na wusita ugina chese wo kasa e wo se etimi egina ema oba indictate ma eno nso nkyere se bi ahye wo yire so da bi na mo bema de me na me yi ska de nse wo se mo oba dictate ma de bro so kra wo hwa e hawa obi timi ye ma na yire wo ye wia na okogina ba bi na wo se nwinwi mu no so start get to final words me final words ne say yen hwa ye ho hwa obobre hwa bebi a ofi ba na hwa botaya a esi wanim na hu se ne obesi etutu wanamon u hwa wachi na hwa wene ene wodaachi obotaya esi wani so no fa no a fetutu wanamon na man compare wo ho to others that's all esuno berebo ne kra na esuno da body obi fa ha odui wo kofa ho bia no wankotu akote arigatem nti kakra mekan yo yenua be madani Coleman oso wo hwe yen free ahafu Kenya se number 2 Jericho edase Coleman ena Asan Musa onye abo heya no wo no se den ope oba aware yo Asan also 27 years so po ba wa road number 2 se me mobo oba akora wa ready no but me mobo me nshada enimu yie ena minim baby a wote ene wiase aye hu me bobo number ene ma ne bebre so aye desperate obi be kwa akofre wan we ya ayese hook up nti eni so de to yes enye mpo afi ebe wi eche ne ma afọ afre wa bom na omunya awarre wo mo enti no ye mfa number nde ye mfa ntuja na emom se why you ready na why you serious se ope oba pa aware a number na ye de betudwa ye number wo fra e ma ni bi nso are ready na ye bisa onsem ba ku mienu na wo hwe na se wo ba no so de ne no be ye we ya na yaka mabom na waware na se wo number betudwa de misre emwa mama Monica final ways tani nyina na sta geti aka no mabawa o masiso no o mo hwe o mo hu yie omusho mu yie pa na ne awo no mu wani nso ne awo se ya ware a uku ane ne ti mu wani nso otisen ana nyame de ma o mu wani nso be ware wi ekura no hu sese ni ko hu nyefe so wajuma awo ye mu wani nso na ye ni yie ade bia awo ye no nso fa kuma pa ne opepa efa ye na mensum obo ni awo no mensum obo na matem bia no wo ani gemu ayi a wonko dwendwen enyema ehu hia nkrofo nyema wonim kwan omofa so a omo nyaaye emfa ha wo ho mpodi akotete be ma woni no ete mesre muma yani nso ne ayewo ni enhwe so yi ni emo ho ban na enye ye ankasa ye dia ema ye nhwa afoforo ensua emmoa ye bebi wiase ne keka kom yo mama yeda se yenua ma ene ye ni na emom ne emsumi de twato ne se yema ye ni enna ho ene ma bebre nam kwan boni bebre so pesika ene ma bebre de daka mu wa mo ani ana ho na mo wani kobre ne ebi mu fam ne ebi mu nammu misre yema ye ni enna ho nyane ehine nyina na yesika kokko se dem di ka kan ye no ene obi edi ne yonko ba bi achi nam ne ka bi odemu a wono so pe bi nti ode na kopie Dubai emene wakodi bi mesrew yema ye ni enna ho na ene ne ekoso owiase nyame adoma next week ye beto aso afiri ho nyambo next week ye beto aso akeka sansem we ya ma ye nuanom ma na ye ni ada ho asomasi na de bia ko Dubai de na akoye wo ho so we ye business bi o se obeya onka nkyerɛw na wakoji sika okwane okwabrane ama wada no wane egu onum zidi
ewi a discard wo be di bin be wi obeba sika ne mu odun so ntimi fa nya hwe enti yesre yema ye ni na ho Odo Ntaban so ni efutuo we wunya ne ba bia agisa hape e wa Ahenkan 93.3 FM eso yesre mo ye ka nyina no momfa na momfa mobra bra ne sister mo ye ya mama de ne number 2 dwa mo de asem boyfriend mama na mo ne bidi nkomo na na ewo ho bia no one mo enkane emfa yie entu yie na ware ne bre ne so a Odo Ntaban crew yaba na yaba beja mo na ma ware ama bibia aye kama saa e na ye hwehwe no me amedi dwumadi enwochi amemedia ene Awurabena mama Monica ene sister Geti ene ne wo beka me ho ma ye di dwuma eti sei e na ye nua be makobike enso ne de nyom etoto ase ma dwumadi eye krabehwe da se ne ye besa ba ene na nke esi bisa nyom ene ka bibiche odofo enso ensem ne doso enti no e basa na wanka na ha adwe megidi se wa fefutu so mi bi a wonso wo de bebo wo bra ye da mase se manya bre etie yen da se ne ye besa nso ehia bye bye